Тиги кишилер келсе, кайсы комнатага киргизебиз? Бул комнатасы кичинекей. Тиги комнатага эч ким батпайт. Коштуналар бар да, коштуналарга деле батырабыз. Андан көрө башка маселени чечели. Акча маселеси. Менин сунушум 500дөн чыгарабыз. Алло, эмне болдуң Айба? Чыктыңбы? Мен телефондон атам өлгөн аттыр деп кантип айтмак элем. Саламатсызбы эже? Саламатчы. Бошко чейин бир билет. Бир кишилик билет калбай калды, 2 кишилик бар. Ана стоячий орун калды. Өсүлөр жаман, бүтүр немесиңер го 500дөн жетпейт эчтекеге. Уялбайсыңар кичине, давай 1000ден чыгаралы ар бирибиз. Мына менден лично 1000 сом. Атам эмне күндө эле өлүп атты эле. Достойнураак узаталы да. Базар жок. Кайра жакшы? Нет трупа, нет проблем. Они что здесь делают? Сюрприз! Мен мындай болуп кетерин качан билдирдиң? А мне нравится твой хорватский акцент. Я вообще-то югослав. Ну, в смысле, я с юга. Ал ошондой. Атамдын өлөрүнө аз калды братан. Алтынмы? Сапсайган чачтарынан. Көрдүңбү Жамиля? Стоило только о них подумать хорошо. И опять за свое. Булар эч качан оңолбойт. Эй! Бочарики. Мы успеем, пока испечется твой великолепный пирог. А ты успевала и под яичницу. Здесь тихо и спокойно. Что-то подозрительно. Тихо и спокойно.